man ngifuna khe ngithi mhlawumbe ukukhuluma iqiniso kancane liyafuneka yes talent is but kuyadepend ekutheni uphatheke kanjani lapho uphatheke njani etalenteni nelo Okay. ya sele ngikhuluma kuhle iqiniso uyabona abadlali bomdlali womoya Yes. ukuze nje basibize kuma auditions mhlambe ngobuningi singasabuyeli manje besingakaphatheki kamnandi ya kusho ukuthi indlela besiphatheke ngayo nje bengasafani ekuthomeni yabona na umuntu ubereka nangandlela thize wabona la sekufika khona la udoswa khona ngepumulo akusafanele ukuthi ubuze ukuthi ngidoswa ngisiwaphi ngizokudoswa isikhathi esingangani ithoma ubabudisi Okay. ya ngithi uyabona uyazi ukuthi umuntu unoberekisana naye noma alikuwa lakho mara kufanele ukuthi mdeni ukhulumisana mara kwafika lapha sokose ukuthi wena mntu ulalele ukuthi kuthiwani kuphela then ithoma ibe budisi uthoma ukubona nawe ukuthi hey la ekhaya ngasuthi angisafuneki izinto ezinjalo nje nathi mhlambe sokubuyela kuma auditions auditiona ngobutsha mara sizizwe sibonakala sibancane namde ucabange ukuthi lo owayithoma ngabo 1990 something uyenza from Khacho 2026 uzobizwa kuma auditions ngasuzibuze na ukuthi kuthini Yes. Yeah. For ama upcoming act nama Actors, talent. is ungathanda ukuthini kibo ngongumuphi message ofuna ukudlulisela kibo esibasathoma this journey bona mani ngibafisela okuhle kodwa it's just that ukuthi abantu abaningi ngithi awukhona ukuthi mhlambe ungakhuluma uthini kibo ngoba une contract oyisayinayo le contract ikubhayinda kezinye izinto ungeke ukhona ukuthi umuntu uzikhulume publicly wazikhuluma umlando but now ngoba asisesekho ngaphasi kwe contract yabo sesiyakhona ke nje ukuthi umuntu esikhuluma hey mara to be honest yo to be honest Yeah. rough ya kunzima